Jamama kwamba Edba Golden TV Jesu. The rest also best subscribe share and like it. Idia me just want it knock man to beat my friend for real. Yedini HM has for Asroya. Omuguso ya hubo edma 2023-24 season na NTB ababesha ase no. Na na odwo ni kopim owo pop my sports compressor. Omutimi de omu training na timi share so timi boy dwumaden omo hwese 2023-24 season ababesha sande. Na betimi akoye de amawo. Na eda wukwado betimi dan ko fakensi ba ko etimi ahye so. Omo ne Dolphins omo ye division 2 side ne betimi decide ko fakensi na ahye so. Na sa match na eba so na Dolphins omo team owner etimi de nsimi atudwa say or hwe enim say the boys betimi akodi nkunim e sa game na omo ne Hasfolk betimi da boso e wo Boyman Sports Complex no. Na o se sokoba ne say the boys etimi ekowini sa match na each player bi abeje 1000 Ghana cedis. Sa na Dolphins team owner etimi de atudwa. So hwe enim say the boys betimi akodi nkunim de afa Hasfolk so. Na so hwe has games on mabo preseason matches omo ye ni nyina ni ma. Goals omo hye no enya asem ketwa. Omo che crabs ya no mo born of 3 4 5 11 nyina. The last game omo boy omo ne Atram Divisa omo timi share can 5 omo team baako. Na after sa game no 20 man squad omo ye recovery training. Omo nyina timi adwene full squad na omo nyina timi ye training e wo Boyman Sports Complex. Omo hwe nim say eda ukwado omo timi de sa omo friendly game baako timi ahye so. Na sa 20 man squad omo timi ye recovery training no. Yemfa omo di enfama ma ebenya 2 goalkeepers omo timi eye sa recovery training no. Ebenya Richard Atta, Eric Ofori entry. Ebenya Levintius Arthur, Winimi Apatasi, Kevin Osei Esibe, Eric Eso, Amankwa Befi, Martin Kakari, Seidu Shraj, Hamza Isa, Kashala Wanet, Dennis Nkrumah, Utanga Gordon, Ebenya Evans Adomako, Michelle Sapon, Salifu Ibrahim, Rafael Amponsa, Ishmael Ado, and Gideon Asante. We a 20 man squad after omone Atram Divisa game no course no mutimi recovery training I say omunye timi adwene timi na mutimi ye ene a whole friends squad team ene mutimi ye training na ye de ni chema no munyina timi dwene full squad na mutimi ye full training na ye de ni kopim e wo Boyman Sports Complex na all the technical teams no munyina timi de omoni ekopim honom omunyina timi koye from technical director Ryan Handek ekwesi team doctor so kwakwe omunyina itimi de omoni kopiem head coach Martin Koopman ebenya head of scouting Sebastian Obo omunyina itimi de omoni ekopiem awo Boyman Sports Complex ndo mo hwe nim se eda ukwada Wednesday game na omone Dolphins ni nema betimi akoyi de ma Hasfolk ebo mo homodin ye pa this season de ehwe nema betimi akoyi de ma Hasfolk pa ase de o ma show mo preseason games no mo training ase no nema ekoyi de ma penti ehwe nim se 2023-24 season na eba besha ase nema betimi akoyi de ma Hasfolk na wodi wani kopie mo Boyman Sports Complex players mienu bi penalty mo ntimi anye tru benya Inokesu Bonten Rashid Okan omuni players bi omantimi anye tru na mfama Hasfolk boko no ti ehwe nim se da ukwada om game ni betimi akoso Boyman Sports Complex se wo fie wo supporter na wo di Hasfolk echipa dia best also betimi de wani ache mo Boyman Sports Complex because free enya de on gate fee bia na CV no betimi de wani akochi mo horom na sa nkofa kensi na mo be hye so no wetimi akobo wani akoma no timi akohwe bi High Golden TV JH ever so be subscribe share na like it. All the latest news na high and in Baba Somo. Edi am just want to comment